Ngibingelele ingane zakwethu phinde futhi nginamukele kuyona channel ehamba phambili Fezeko Media News. Lami igama ngumfezeko Ntuthunga Khumalo. Ilasibona amagama ethu ngizophinda ngicela ingane zakwethu ukuthi mangabe usemusha kuleli khasi wenze okulungile, uyasubscribe, uyashare bese uyalike okukhulu kunakho konke, bese ke ucindezela nebhele ukuze njalo mangifaka ivideo YouTube wakho kuzoba nguwena umuntu ozoshesha ukwazise ivideo sanda kuphuma. Ngane zakwethu bese uyangilandela futhi enkundleni zokuxhumana ku-Facebook @Fezeko Ilasibona Magumede, TikTok @Fezeko Media News, bese kuthi Instagram @Fezeko_162. Ngaza kwethu kune video etrenda enkundleni zokuxhumana la khona abantu abaningi kade bayamanisa ukuthi le video ngayiyona ivideo eyadala ukuthi kugcine sekuxosheka umsakazo Ukhozi FM uDJ Sigqamezo waziwa la Siphombatha. Uzokhumbula ukuthi njengoba ke bekwenziwa ukuqoqa kwenhlelo kuApril, abantu abaningi abasemsakazweni Ukhozi FM babavuselele amakondleke yabo bese ukuthi abanye abazange balithola ithuba lokuvuselela izikontileka zakho. Umsakazo Ukhozi FM DJ Sigqamezo seneminyaka eminingi eyibambile lo msakazo, ungomunye wabantu abadliwe izembe kule station. Kodwa kune video engane zakwethu kanye clip etrenda la khona uDJ Sigqamezo bene interview neJacinta Ngobese lapha no Holy Martian March ukuthi ke ukukhumela ukuthi kwaqhubeka udaba lokuxoshwa kwabantu abangakubona abakuleli abalapha eEdington Primary, nokwagcina sekucaca ukuthi ke abantu abagcwele izikani zabantu abamnyama senazi izikhala kodwa kugcwele abantu bokufika. Kule interview uDJ Sigqamezo beno Jacinta Ngobese nowagcina ke esemhloma ngembuzo lapha kunomfona naye wayekhona kodwa wagcina sencisha ithuba ngenxa ukuthi ke waphendula into kungasiyona ke wasekuthola ukuthi uDJ Sigqamezo usona noJacinta Ngobese. Ngale kwanda kakhulu lalela nansi interview uDJ Sigqamezo kanjalo Jacinta Ngobese kanjalo nalomliso gcina ke sokucaca ukuthi ke engathi uDJ Sigqamezo kanye sokuyamanisa ukuthi uxoshwa uDJ Sigqamezo umayelana nale interview. Nansi video yona sokulumnandi uthanda khona. Kunomehluko phakathi kwe-admission ne-transfer. Ama-admissions enziwa kuma-grade awu-3 kuphela, u-grade R, grade 1, grade 2. Alright, before ngikudedela Jacinta kusho ukuthi ayikho lento eniyikhulumayo ngoba kuyasho baba uMahlambo ukuthi abekho abazali abasafikile ngakayi kuyona. No. I think Mr. Mahlambo intazambukisha ukuthi abazali laba abebefuna isikole sebebaplaceile, which is something isisivumile ukuthi vele babaplaceile, but babathathe bayobaphosa le eGreyville. Namanje sisacela intervention yaka Department of Education ukuthi akusiza ukuba nohulumeni oglorify ama laws because ngiyakhumbula ngesikhathi sobandlululo nohulumeni obandlululo lokhu ukuthi iapartheid is a law. If you bona ukuthi umthetho is not working for the people of that country, what are you doing about that law? If bayabona bona the department ukuthi ama South Africans ingane zabo are not being admitted ekoleni ngenxa yomthetho, what are they doing about that law? But kusenziwa ke lokho constitution laba lokhu be glorify insist ukuthi every child has a right to an education. So what are we saying about the South African child njengamanje le enganaso isikhala esikoleni ade siyibona sihleli nazo izolo zithi ifuna ukubhukuda eBish ngoba zinaso isikhala esikoleni. Ingane ze South Africa zibhukuda eBish, ingane zabo kufika zise eklasini. Kuthini lokho ngekusasa lengane se South Africa? Lokho akuthathi ukuthi umuntu athathe stand sokuthi ngumuntu kahulumeni, dinga nje ukuthi uzifake nawe ecathulweni zomunye umuntu wase South Africa onganayo imali. Bayasha abazali asinayo imali yokuyisingane eGreyville, bazoyithatha. Uhulumeni njengamanje into bengiyilindele kubona ukuthi bafike la kule platform but sizokhulumisana nabazali sibone ukuthi singazama uku-arrange transport, singabona ukuthi singazama uku-arrange ukuthi kodwa kunalokho sikutholayo ukuthi bonke umntwana uplacewe kodwa ukwazi ukuthi uthi usolve inkinga ngokuthi ucreate enye inkinga. Uyisolve kanjani inkinga yokuthi abanaso isikole ngokuthi uyobabeka kwesinye isikole abanganayo futhi imali yokuthi baye kusona? Lokho mina kungiphatha kabuhlungu ngakho ukuthi mina njengoba nguJacinta today angisebenzi bengimsakazi niyazi ayikho into engiyikweletayo mina ukuthi ngiyoma lapha eEdington ngiyobhikishela ingane ze South Africa ezami ingane sesikoleni njengamanje. Angikwenzi lokho ngoba nakho mhlambe ngibhorekile noma ngikho ezinye izinto engazenza, ziningabi izinto engazenza okungiphatha kabi kunakho konke ukuthi mangabe uzama ukuthi abantu bakahulumeni bathathe leyo posture leyo yokuthi nabo phela anifakene ecathulweni zalabantu nabathembisa ukuthi mabenivotela
bazowenza umsebenzi abakwenzi lokho kunalokho bazama ukwenza ngazo ukuthi thina mhlambe abantu abangaphilile kahle emakhanda unengane ezu500 and something ezabantu bokufika esesikoleni lapha eEdington if wawukwazi ukuba create ispace ukubenzela ukuthi kube convenient ukuthi bona bakwazi ukusuka la beze la behlala eSouth Africa ngokunethezeka uhlulwa yini ukuthi uthathe leyo nto leyo lawo ama resources lawa othi wena akhona wenzele ingane South Africa engizophinde futhi ngigcizelele iconstitution yala eSouth Africa njengoba belokhu bethi ithi wonke umuntu udinga education ayikho iconstitution yala eSouth Africa nganayo ama limitation clause i-limitation clause into bosingakwazi ukuthi siprovide education yebo singakwazi ukuprovide health kodwa depending on ama resources ukuthi akhona iyayenza i-constitution sense lapho ithi masinganakho asingakuprovide so thina indaba silokhu sifuna ukwenza ngazi ukuthi sinakho silokhu siprovide labantu bangaphandle ngoba ngifuna ukuthatha icala la Subramani njengoba sasikhuluma ka health ka Department of Health uSubramani indoda yala eSouth Africa yayifuna ukungena emshinini ye dialysis izoshona umshini ngasekho yahamba yobopha uhulumeni yathi ngine right empilo ilungelo lami lokuthi ngithole health kubhaliwe vele lokho ku constitution kodwa inkantolo yathi Subramani akwazi ukuthi ngasusa wonke umuntu kufakwe wena ngoba ama resources awekho asikwazi ukuphoqa uhulumeni ukuthi ukunike le dialysis washona kanjalo uSubramani umuntu wala eSouth Africa so yini ehlula uDepartment of Education ukuthi uthathe leso stand ukuthi bantu bangaphandle yebo siyazi ukuthi nikhona nibaningi kodwa asisenawo ama resources ukuthi sinike ngoba kufanele si-accommodate ingane zala eSouth Africa labantu banama njengoba besponsorisho United Nations to abama refugees banama organization abo anikwe izumbulu zemali yileyo United Nations iUnited Nations ayinika uhulumeni imali inika lama organizations abo why ama organizations abangathathi leyo mali ekwa private ayofunda ku private school bayilokhu beyisho lento ukuthi yonke ingane kufanele ifunde kubhalwe kephi ukuthi kufanele bayofunda kuma public school ama public school must be that they must be public schools kufanele kuba ama public schools eingane zala eSouth Africa bona mebefuna ukujabulisa abantu bangaphandle go ahead bafakeni kuma private schools bahambe bayokhokhela ama private schools hayi ingane zaseSouth Africa ihlale emabhishi ingafundi ngoba nina nifuna ukujabulisa abantu bangaphandle mase ifundile ingane zangaphandle ngithi sizofuna futhi lemsebenzi le ngekho futhi le la eSouth Africa kuzogcina sekusebenza bakuzogcina sekusebenza bona lezi ezethe ihleli lapha epoint end ezidlekeni sama drugs zilokhu idlula abantu bedayisa ama drugs igcine sengena ama drugs bese nijika namhlanje nithi sinamaphara ngazi ukuthi amaphara izinto ezivele savuka eksene sekhona kanti siyabona ukuthi kukhona isystem la edesignela ukuthi lapha epoint ukhiqiza ama drugs ngakulibona eNigeria ngisho lodwa lidla ama drugs kodwa nabayadayisa kodwa eSouth Africa fanele senze ngathi asikuboni konke lokho iyabheda lempilo esiphilisa ingane zethu sikuvumile nikwenze kuthina saze saba badala sibona nesicindezela ihlobo lusho lokusicindezela ngeke sivume ngengane zethu ngeke sivume njalo ukuze niyafaka ukushisa kanje la ke studio kuphupele ngani zoyindabeni mhlawumbe ngimnike ubaba uMahlamba mawuthi khona athi fisa ukuphefumula kuloko bese siyakwazi ukuthi siye kumhlo ngoba kodwa ke bekathi bekuphefumula angizwa ngequestion kokalokho khona ukubambile baba uMahlamba ucabanga ukuthi kuyiquestion okudinga wena njengomnyango noma ucovered udadethu akushoyo okudinga amaphoyisa ukuthi adile nabo sonke esivumelana nabo ukuthi makhona okurong amaphoyisa adile nawo kodwa uma sikhuluma ngebantwana abawu-66 esinikwe yona 44 yalabantwana laba babe ama-victims ama-floods abebe ney'kolo zabo suka ngo-2022 befunda kubo abo-grade laba befunda kubo abo-grade laba besuka komlanzi besuka komashu besuka zonke indawo besuka kuzona beyishwile iy'kolo ezisemaduze nabo baya ku-of choice okay yes uthi bese ngiyakuzwa ngazi ukuthi uthola ispeech nje sezinto enizozenza se-manifesto yento efuna ukuyi-check ukuthi so njengamanje akukho enye into engenzeka yokuthi lapha kubeke kwama-park homes njalo njalo nge-Eddington
Okay. Lelo Khosi FM ngivumele ngibambe la. It's 8:34 sibhekela kanjani kumhlo ukuthi asinikeze indaba zezemidlalo. Sobuye sikubone ke ukuzwa ukuthi umnyango wezemfundo ikuphi okunye anakho njengalokho eneinhlelo zokuthatha abantwana base laba sakhona kokunye obesibheka kakhulu udaba oluthinta iEddington ukuthi kusekhona indlela yokuthi singaphinde kuvuleke ezinye zezikhala. Ngithuba umndelo legcineni bekuyithuba lokuthi makukhona afuna ukuphendula kokushiwo uJesinta acabanga ukuthi umbuzo odinga impendulo ibe khona kodwa kunalokho bengi explainela okungekhona sikubuzile umhlo usekhona